Those natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Sambo water, the taste of nature in a bottle. Skipper Tuna is the healthier choice for you. It's nutritious tuna flakes, packed in easy open cans. Get hooked on the great taste of Skipper Tuna today. Ia whakarova ko ni ngai au fou. Pa ia male malo sio ka koku, so fa mang malo Yesu Keriso. Mai lava il kapo inga le malo. Ia whainga malo. Ku mo mpule inga kai mal wa fonki. Ia me se foi ia kapo inga malo sio ka koku. Ele whangalunga fo ile whafkai. Au ngale ku ai ka koku wa ko. Mai sere kalo ia so uma wale fakingo ingon ngaluenga kanga luenga leo fenga ia mangaluenga ia fa fela fo ile malumat pa ia ole aku skala ngika yao ia morsi le fio le fa awa ma ko official lang po yo gias o winga ele ubikes ka ko fa kan wak ai fa karo fa ko ngika yao fo ole wala waku ia e fai fo isi update an kanga luenga whakingo ai me se fo ia campaign o lo whanga solo i ke aku whalau whasai ia mangisi o mga upusa kula i mai ngiwa yaso man veaso vai ia mo mi ai singa whamamama mo sila fia le kuku mo sila fia o le update ia maku os whainga leo ia lo i whalau whasai mai le aso sulu yang wali kau sangat ngai sei pa ia na solusu fiko yang wali lu afe lu ongol kau sangat ngai evalu os fa inga sa fucking oi mai le vale la sos fulu yang wali kau sangat ngai anga ile ya solusu fiko yang wali kau sangat ngai ko su fiku la ko ngamoli ai ko fiku la ko ngamoli mai os fa inga evalu kolsu kasi ali ya ongo ka maika kolsu kasi ali ya ongo ka maika o le sufi kausanga le kiki le var sufi kausanga lima su kausanga le makua o ila kausa moli ai ma o mesa ma wale ko sisila ai o se vai ngo fala o fasai ngai maluang le aisa ya pai pai ulai maluang ia me se fo ia le penga pe ko sisila ia ma se lengi sa sis merkem bolos fa inga leo ngo fanga sa fa kingo ia fa inga ia e val sa fa kingo ia fio ngo siusenga ia fale la ngiu lo ko pa ia kar fa ka ia pi se le ufi piu fale ali lim sa punga ia mo solo o ngo mai la ko molia e ropo skema ngi vai aso ia o nga ko kure lunga e leo aka ila ko ia e ko su fiku ai mo si la fia ia mai ngu yo ale saule o nge mo sa le ufi o vai usu sa pungawa si usenga sa le laval sa makau fa le maunga sa valalo sa le longa usu kia ko fui opa sa le au mua sa maka ana mangoko kau kuka loko pa ko ngai mako ko fulele le au wa piu fale alili poukas sa le mo fale asi solo im safu kai au por fai un vai aso ia ko kai la ko ia sa mo lia rates murmuria
ai le se a kuisim ka upu ia o lo mo lia o mai la ko la o fu e wala una sulu fe puali si va nga so ivo fe puali ma la su o fe puali ka usanga ngai o mo lianga ia lo mo lia fa la fa sa nga sa mo pe on ko si si la mai ai o le se a kuisim ka upu pe nga fia mo isi fero inga ngai aso ia ele kiki nga fa fa ile lango le ku e nga kai le ia ole penga malo era miska leo fionga di palmia ya me se fo ia tapo ingo sa mo ako ile kelo fam kalanga sa kuinga mai o le fa wa wa ila vale nga leo e fa fa ia le fa pule o kai kasi sa mak felo ya fa kingo ingi so nga luenga pe yo nga ko sisila ya ia ole kalsanga fo inga i fa la fa sa inga ni vai ka o ila se fa mau o yo sila fiangi ainga o se ngu pole ala ba se me yigis e o le makala nga ko ofisa e o le fa mo le o se si fa mo nga le nga fa kingo ka usanga nge ya ele ko malo lo me ya ele la e a onga ya ele ko ku wa mo inga ma ko kanga le nga fa kingo ingo o fa inga ya ila ko o lo o la ko fa ka wa ia malako umienga ia falau fasaina kalau fo ingu kai kas ia li fai pule e me se fo ia ka po inga ka ko mu e lango fa ki ngo nga leo so se mea i ka upu longa lua sa fi o iskala ia mai le pilio kala valea sulo yang wali se o mai la sulu fiko yang wali ia kolu ia maliu ole sali poki mai lo piso leo ma fa kingo susuenga mo si le fia a solusu kolu yang wali kausanga ngai sali poki mai se maliu o se ali sainga o se kamali mai sainga fa su on kausanga o se siksengi sainga mai la kulo sainga lo fainga luenga se fale singia mas fale pa o ni si fo ia la sainga ye maliu ia sa maua kulkai o fainga luenga ia lo maliu ngo fanga le pisi si ele fale le poku e ngo fo mawai ia lo fa wa su engal maliu le na fo ua ka par pul maliu ia ma mai polo inga fa ile ka ko fa ko al su engal leo sa fa kingo e leo mo fai ke mi ge o ma ua se sori kula fongo pe nga fia fo ile o lo le o maliu sa ia CCTV waka ia sai fo mo ma o ngisi o lo ia se sori nga kula fongo nga o mo ke mi ge ai o lo fa o persu suenga ia mai e ka ko nga fa piko e pe nga polo inga pulo maliu ia nga mo le se si va nga susuenga o le maliu ronga lua mo si le fia o se kamalo e fasu kol ka usanga mai ki ave ma samu ila ko ia sanga e fa ngo ko ile va ngole la ko fi ngai samu kai ma ki ave e ko fa la ko e fa peonga fa ngo ko ile polas fa le ki ngai aso lusu kolu yang wan se malamal ka ona sko nga se ese ko fa ka man ki munga ya nga se ka ile or fa va anga ka mai ka sam fa sa wi ngai sko kolu ya ile fa ko fo ia ska mali ile fa su kol ka usanga sa fa kingo le certain rescue le ku fa kasi malfesa asko ngai sa asunga fua ia manga feri fa mangu ia inga morkingo kingo maliu ro ye fu fuanga nga mai ele asul ngei ile sa ile nga leo malfesa ia la o fo ile sa fa kingo fo ile au le au tai vale au mau sa mi fa mangu ia inga a fa wa su nga ngei ile fa mangu ia inga ia nga ile si fa unga ka fie morkim ngi se mo si fam kalanga fa wa ngai sa fa kingo la por 7 rescue
I le aso ngali poki mai ai. O le maliu rea whai. Ia, morsi la fia o le kengi sa kau fia o lo kau fia i lalo baba inga a leo leo e ala kura fongo. I le whatpui pui kau malana. Kengi le sa mo lianga e pio nga si la fia. Ia ma whapeo nga whai ai le ko lau nga mori mau i mori anga e whaasanga ia i al kausanga o kia. Ia o lo o fuafua e whaila unga whai ua lo ia le aso luas fulo Februari. Kausanga ni ngei. Ia peka iangi o le kaya o le aso ngafua ngei. I le vai le ongo ma le fiku le kaya au. Sa alongo mai ia au ele. Leu whainga luenga kau malala ua maliu ia ka mai kai lea. Le esi le fia ka kou ka mai kai kusikala. Sa ave i le whare mai ia i whale olo. Ia ma whaamaongi ai ua maliu. Ia morsi le fia leo ua whaaususu enga ma ua polo inga fo i le kau konga whaapikoa. Ai morsi le fia o kengi le kau fia le vaenga lo i ka mai ka. Mai kalu lawan kau fia kengi le ile lua felu sufa. E nga o ia longa poku o ngisi o vaenga morsanga le mua ia. Ia mangisi e kau fia whakas. Longa winga e nga o ia i longa poku. O le vaenga o le whalpui pui sa iai o le vaenga ngau ka mai ka. Ma lo ia ngisi kau fia e ova kumarko le mai so poku wa. Pa kingo susu enga kembi ngei e le o ma ua susu enga kembi e se vaenga o se sori kula fungo ma fuwe le maliu. O lo fa wau susu enga. Ia le ua polo inga le kau konga whapikoa. Ia o le kingo maliu ia o lo inalo na vale baba inga leo kembi ngei ala le kula fungo. Ai ngau si la fia ia o kengi le sa mo anga pionga ia. Le hiwi po le hiwi o langa maka upul kausanga ukia o le whakalikali le whaingor whai unga. Ia le ua mau kingo maliu. Le ise vaenga le i oil susu enga. Kai mianga longo mai ai avet whanma. Alo i fut fo mai whapikua sa teninga. Ia manese whanmai. Whamaungia mai wa mai. Sa ungi le pepa i avet pule maliu whamasingo. Ia mamai polo inga. Ka o fia kingo maliu. Se i whairong ka o konga whapikua. A mai al kau konga pikoa ia o nga mo fuilo ngisi hamkalanga mangisi mau en fai o nga whamau ngi akili ai ia le mafu angon maliu ia ua uma fuinga longo le kanga luenga le ainga ia lo fangia fu ele akua ia ma ua le file mua le ainga o kuskala ia lo whakingo fu ele ngā luenga leo ia o se update ngai maliu ia e au vai fo i vai kau a faisi lo war kala kau ia ba ku sera ka inga le au fa ngoka ngi vai kau inga ia ki kilo le kala kau ele i anga e fa ngoka wa fo ia nga venga masang ia ngi se ka ku a inga wale fo ka maf ia ai o se update nga morsi le fia ka ko akungu ia me se fo ila kuskala ia ele kiki nga fa fkai le lango le ku le nga kai vai ngo fa lau fa sai ia la kausia fo yo so se kula fongo lo ka mo fail ka nga luenga fa malusia o lo mkala pele pa ngo nga luenga so se fam kalanga ese mai fa lau fa sai so circula fongo i keilo e sanga le muelka ko pu pe eli pukia mai ia fa fkai fo ile au kuskara ni ka ia ia male fa lo lava fa fkai Kei te siri ai rera, kare po. Ke mi ngei e
Se lau walu sufa ia kaufia. Kei migei ana makua ngafakia ka ko farpui ka. Se lau walu sufa ia e poku e whaonga sari liu e whaonga lau whainga luenga. La vo o mau whai le whukunga inga. La ua kolu ia poku e whaonga e kaufia. A lai lava mako e kei migei. A whape whakukupura ia rungu mele lisi lua kolu masinga lumanga. Ia o ngai ile se whukunga inga mako. A ngai ngisi o mori anga maa lo kaufia. Tau kei migei, mai rungu mele lo kaua. O lo ngafa kaurima inga le whalpui long kele. O long kausinga, o long vainga. E me se fwori saunga le mu. A whaunga ruenga lisi lua masinga e tapo ngu mele lea. Ia o ngai ere o ngai opse ki kiloi mako. O le vai mori anga ia o whaisi umi o ka e leo ngonga kele. Ia ai whaisi kausanga e koe kaunse nei mako e kala i kua whaingise e inga kara whengai. Ia kau kele ilo ia i le mense le rumor ko ia pe ingi si ke ua kala i kua. A mai le aso ni ei. O le au whainga kau fia le uka. Ia o kei migei le ua ngā lue whakasia kumangisi o leo loe waku ngei. Wa iei le kiu ke whapopo ku ngei le afiafi. Ia mau ki ngō le pō le asanga le mu. A o le au whai fo i o le au whenga lue ngā ia le whapui pui. Ia o la e la wala ku i pō ma le au. Paul me le u whai o le whapopo ku ngei. Ko a lima le u whapopo a ia so umai ka. Salawalus fun mantupu lea o whala o whasaina lawa ia tau fia. Le ai o le toto a koa le po le au whai le o morianga isi ese le uka. Isi sa kau fia mai polo inga whamasingo mai kausanga o kia. E lo ia ise kaini whapiko ai whape e kaunga lua vai aso kanu maliu whai loa. E lo ia ise o kai migei ia a la au i lalo kula fongo al pulo ni maliu whamasingo. Nga ki ora inga mai le ka ukonga e whai. Ia mai lona ia leo leo malo fisa lo i sili. E whu ngai ia fo mai whapiko ale me mai whafu. Nga laua whaasolo fo ia kaunu manga nga. Kei migei o le fiki ale masengi whao ngā mai. Ia o le pathologies le masenga sa o le fiki. Ia sa whai afkunga inga o ngā whaisi umi o sau. Ia ngā lua ia ua o manga o nga lue inge ia kako. Ia la sa whai kausanga mako. A vela ai e pakiki sa mako akui ai. Lua se la wafe. Pasia mai e lo fiso kupe. Ko ia la whakakangoanga ia masengi lo ia pepe whai. Ia ai kau sui lo inga le karangoa le. Ale pathologies. Pe ua whape isi si ofa mai si siaku ua kele ia. Pe mawhainga koe kukui lunga. Ia lea la kei migei le ua. Wa ele kako loia sili fau. La fau whaasoa iai. Ia pe sili le sosangi mai isi ei loa. Inga ia whaasa fu aku kako awangoa le isi aku. Ako ngwe. Ia ai e paulo le vanga aku pe sa mako ave kusai mako kala mua mua. Ia ka ngu mai whai mako kala whai uma. Ai sa uro marmea ngā ia. E lo ia ila se whai unga vavea mako ue. Koe karusanga se inkui se pia mga o ia. Ale la kau whai e. E so e au so sa kuisa kungu. La e ngisi e ianga pai. O marina ia kolu o lela sa wa mai fiki ne ko fa. I ole ti sai pe feo fiki ma. I usila ma uskaria e. O le fiki ale sa whaanga mai over le. Lua kol kau sang karuai.
o tō lima la. Ia whawhakai, ia mō tila fia o. Ko lua leo le sa whamalolo ai ai. I le kūlanga o le liki ai o whamaumaunga leo a whakingo la kōs whainga. Ia ngau sila fia i o. Sunga ia nai vane lisi leo. E umia inga kūlanga kofi o le inspector po le leo ses. Ia Malaysia li leo ka i lua o luan. Ia tol pai. E umia inga le kūlanga kofi o ka i lua. I la o mai e leo whamalo le kūmau. Inga e auangi e se afianga le whainga susu. Inga le whainga luenga pēr. Inga ia whamalolo ai whakingo le susu inga. Ia ele i mauku ma susu inga ke mingei. Ai a mauku susu inga ia le alongo fo i opo. E susu e lai a fia i soni ngā kula fongo. Ia winga mo lia whakula fongo. Ai a whapere au sia le maulongo o le afianga soni ngā kula fongo ai a fia i kula fongo whakongonga leo lalo lako regulation ma le police service act. Ia ngā mo lia la ia internal the breach of duty po administration charges. I le mo lia ngā wha leo. Ia ke mingei ia. E le whainga mo se update ngai po le arkulanga i po walawa mau whaasanga i sis. Ai o susu e ngale whai ia makua whakingo i longa whamaongi kaunga iai. O le vaenga fo i le susu e ngai o le vaenga whapiko ai whai ia susu e ngā whaasanga leo whinga ruen. O lo iai fo i le vaenga le e play al vaenga o le ombudsman. I susu e ngā o mai i lalo le vaenga le. A le nganga i whakingo man whamao. Inga i ave fusi fe au nganga luenga. Inga ia whamaongi whakingo la kukiuki. Ia ke mingei e le whainga maua se au campo se i ongo susu enga i e lua. A konga e reo koe mamau, ia onga a pete re maru re kua. O tu whainga i re sa whakingo. I le vanu lea mai le so skuru lua i ang wale le so fufu. Ma maua umani tūlanga i kora whasainga i susu enga i. Awa e mafofisi di ona o le ia ia isi ho i poti pape ia ia isi o spainga ele i mawaini ni whala whasaina le ho i i poti wa se tana taua mōria mai nasi ki mawa Ia mursi la fia e le io mai se kangi ia se whasanga se iau se whale. Pau mursi le fia o whainga o mai ale. E maua o mai a me whainga mōri e kaka. I le pirioka lea. E ia ngai whaseanga o mai o ainga pe o misi ala ko me ko kingo. E kei me e whikenga e la ko me ko kingo e mai. Ia ma mea sa sis me leo i la ko whamau maunga. O aka sa pu e me whampenga. Ai leima se siwa o mai o whasea me o se whainga rongo whale. Pe ua au mai fo ia leo koe release me whampenga. Kei mingei ia. Ai isi si koe release e ma fo anga karwhenga i laro kula fongo. Pakai ka inga i ka manganga vesi mai le menga mai sawai. O ka manganga po e nga video e la kūrunga ruenga leo e whaasa e whaakingo runga ruenga. Whaakong whaalua ala e whaau longa winga wa e whaulawe nga ruenga leo. E ile power of arrest whainga mai charge. Ia e whai unga. Won ka mai a molu manga a fa ya ko e fabla venga venga le o ko fabla wa le lo ma ko po fele ave video ya la fucking on ngal ele ma se siwa sa fa u se kan ya me wa se va ngai se me wa nga ye po lo fiso su fai a ia ye le ai a o mai fo e al wala ka un fa ya o le ya le officer e fa u ya ele o ka ofia pe e ignore ma ko ga kai a mai o lo ya ka e o nga foi pe o mai a foi su nga sa e mo se le so nga le mo ma ko ka nga o fa ko nga le fai o fenga nga fa ki nga la ku la fomo e le ya ngi fa ki nga fa milkeri o so nga fai ka ko le ku fa ngo fia ale o kwa a sa fa fo yo ma ko le fa ai ti
O le whare le reo makio mai ai. O le whare reo siongi, a reo mai markusi lea. A whapela e wale tui mai o mai kong. E whai ngofia. Ai a whapes, e makio ako sa o le whare. I refuse kaka. Ia lai whai mai kuna whongo e. Use force if necessary. Winga ke le mal sianga. Ale nga o ngif ke ngai ma ko ma ai ngai. Ke lo ngai ai ngai ma ko fa mamrama a fio mai fai ko ngarwe. E fa ki ngol ngarwe nga leo. A o fai si ke leo me wan. O le ai mangai me e kupu mai. E leo ka fia ma ko fa si ko sa o le ofisi ngai ai. A so e ku e se ngai o inga se leo. O ka o wala kiki mal fa ki ngoinga. Ia ele kawanga kua ngoe mako e kawang fa kingo le ia la fo elo a inga ingos fa ia ele o ka fia la ko pa isi me nga se fa kingo nga luanga ar mako ia fa ko nga ma ia inga markula fo ele fo su nga mako wa uma ka ki ka ia la kula fo ngo ia e fo fa ki nga mako ele so nga isi a question fa ngo mako nga luanga ai a o le mawalunga o kawenga me irisi le ele ngofo foi mako ele me vo nga le amakuai e ke uma ko la veila so nga luenga ele nga luenga e fia o fai ele singa luenga fai ngo fie mai ka ko nga in fai nga ole ko foi mai ai e ki lo sa nga le mo me uma ai fa ki ngo le nga ia sa nga le mu ka ko uma ia mo ki ngo o makuale ai angi me fa pe ko le nguli Amor modelo que no 50 días todo lo que va a cuidar con tu pui tan malo. O le tu le Iva. Esa aí tinha de um marido. saule Isto lang ala o film. Masalo mai film fa magina no film tu lang ala ai mo si dia la tu. Itu lang ala le tu ina le o ato ina tu. Mo mai le. Iso spai na tana be. O ye se tu la tu no ina no fai na tu ina ia tana be na ia to ila tu nei mo na be. Ya, malu fatai ko ka sil. Ya. Tau tele le tulanga o tau. Onai nga luenga ia leo lo ia tula fono sa te ia na luenga leo. Sala si le tula fono le lo no patino anta nga luenga la fono polisi le. Ia li mau ta fa joi la po ana dai ia tulanga o nga yo na o fatana nga luenga leo. Ia ole tele nga yo ia o puima. O tulanga to puima. Ya ole tulang hona fasal la male na tu le tu ya o pui nga tele la vol malu le tu le nga na malu purpose malu malu do le na tu le tu ma ya to la so ya to no dia ya ole yo matasi la mal prevention program ya ni na ta na le yo ta o yo ma prevention ya ole ma ko campaign na le ya yo le ya matasi ma titi le na tu fa on fa va Ah, meio la tuyo o mai la ko. Ai mai fui a te mga pansona e de fama. Esse le to tama do ko tama. Malu fatai ole tau fo siri pio na tau sosonia ia pio yang alman o te mini o foko sa matu le prevention mal fa mo le fa sa la ina ia tu ina mai anga i bele tu na mai information o lo o tatalo ina tu ta nga fa sa la ma le e anga i mai information e fa o ma tu nga na fa nga ina na e le fa to a fa ya la sa fa tino mo sa lo ko su to sa na ta sa fa pena ko ng fatu solo no ngi ole ai ne case no ai ma foi no ma tu fa ia fa te inga rin al case no ale ko ro no wi fa mo na anga i me na tu no me information i fa tino ni fa wa na 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 to ni te ya fa mo fa lo Si dia tu no no de tu na le tu foi no si tu
ia whawhai. O le kei mea I lalo e kula whongo le maliu. O sa lau a pule I le kula whongo, lau pule o maliu. O le whamasingo. E le ai ma se mea mwhainga koe, e le mwhainga koe loke sesi, pe o e asi, pe o e vai. Wa ka kia I whale maliu se ia uman kau konga. A o mai na ainga I o mai e ngau o ngore. O le alo lofa I le se o maliu ia, ma koe sauninga mangi pokalama. E le mwhainga ave ko. Se I vanga ngā pa ma whai au ngā release le kinga. I ngā ua uma whai kau konga le polo inga me whamisiona. A le whakingoa e wasoli inga le polo inga whamisiona. Ia whamarulu ai si a inga. Ke leo a inga e whainga kānga ma whamamalama. Ai e le me whai e mākou ngā le huska ia I le polo inga wa mai le puri o maliu. Ele maua le au whai. Ngā le au whai o kupere I le raka ua. Ia ma le au whai o I la konga. Ngā mōria mai karunga whai suri I os whai inga ia leo leo. Wa iwa sfululua I la koa ia kama wa mōria. Lua sfululua ia kama I ka. Au lua sfulima I os whai inga. Talo ngā whai campaign e mea te sema. Ai ngā ora kupere I le I lo ngā wha. A ko mo sisi ka komilisi o le atoto mo mai a mo si le fia ka ko. O se leni lea me. Pena hui lea Amerika ni Sila. O le au whainga e whase la wiwa suku tāla. O le tino I tupe lea o lo sila mai ngā ile. Vanu wafe. Suru lima. Pena lei, au le atoanga la a ko whakasi kemi ka whaituga I manai. O tuko si atoanga. Mos. Toi tui loa atoa ia maliu. Na maliu ia le sunga pali I whakupuni. Le sila pia o mai la talata mai I o tatonu pole alona na layo na ave I whaleolo. I le o tanasa I o. La mena la yo na ave I o ele I maliu po la ave la mena la ina ave I whaleolo ina e wha mautino maliu mo I pe o po le mea po le ato nona po angana e ave I whaleolo pe ato le ne sa no na longo mai oe wa maliu mai uta I tana malala ai o leo wa wha mawina po ilo sa no ngal tato whelo I ngataluai I le sa o le mu le na kasile lau fiona pe o sa o le mu I a potu e tu ai tau fia mai ka utino mai I oe e sa le mu a li mata mai tai a le tupu fa le tonu mea le si mama lo fisi o yaini me pu e ata e fai mo fia e ona I loa ma fai e tō fai uma I to ngā fa le tonu fa pe tupu mai ta me pu e tai pako po tonu po ale o I ku fai le palpui Ia whautai morsi la fia e na longo mai e tiute sa tiute I rea tae au. Ia whape mai ua ave sia whare mai ua e whaikanga ti te o kususuenga se I mai ale ai morsi la fia o le maliu o mako leo whako a mako nganganga ia inga wa confirm mai ele expert o le doctor so le kemi al kiuke ia ngala ko aku mo ai me kupo ele mo sisi me ma fo fau la finga renga o fa ma ia o le fa ma ile o I pui pui so sko nga ma ia ele kasi se kai mi o so se ma sisi fa pui pui o fa le olo al fa ma ila ka mai fa le olo e nga fa le olo le ambulance transfer ai ko kua pe ava pe se mai kinga ai ole ngai o inga le sa fai el kiu ke le maliu dia nga ku lo wa I fa le ko mo mir so swang ave fa I fa le olo o fa le olo le nga sa wa I lo le kala le o confirm o maliu sia
Ele whainga kan whē me lau whainga luenga. Ele whainga kan whē me mako. O ngā re mako ia ngā luenga. E ngā rufo mai o ia ile. Ko mai whapikoa ngā ke. Ia e whaiata kua ka kū ia o langa masangi ia. O leo o maliu lea. A e whainga i o ngā luenga leo leo. An mafuanga ngai ave i o i whaleo. O le whale mai mua la ya ngai i whal pui. Le pō le hao. Mea kausanga le mu o sia. Ngā waku ae kuko kasi alanga poku. O la ia isi kia inga kau whiare au kawha. E i kema le whal pui. E rei se kema aru sa ai konga le poku. E rei foi se whainga se kiu ke whapea. E o uma konga le whal pui. Ko ke kuku whapea. E ke kilo i ai. Lua su whai kula. E rei se mako kiu ke whapea. A whaire mako kiu ke. E kiu ke o i. Sa wari rumor poku. A siak whapea. A lu whapea. E le ai ma se mako whainga wanga la mea. Kasiri kura, luai kura, kori kura, pe wha. E rei se mako i whapea. Mea la kausanga le mu. E ai so le tal whal pui o ka mai ka. E ai so le e le ai. Na i kema na e le whainga la kwa se kema alu viu se me komo. O le e whao ngā pe ka o kuai. Ai e iske ka o fia lai o. Ai ai kenge ren kiu ke lusu whai kula. Ia a mai a foi kau konga wapikoa. Ia ok lola. Mawai se si whamkalanga so ngai. An men kupu inga o aku kiu ke kai au lea. O aku wa ai o mo mio se ngai ave whalma. Ile au whainga runga ke minga. Mea masangi. E le ia mse si me se ia se ia. O le whalema i arkas. Ngā ranga ai ve o. A ka ngura le whalema. Ia o ngā mori mau ai leo ka kai ka ngua ia nurse. Ma le fō mai sa kiu ke whale olo. Ia wha solo mai ngā se a wakuro leo. Ia maa mai lo mkokua. Nā vera skia wa mariu pēri mariu. Confirm mai whale olo mariu. Ai nā ave mai te mire ngā mai kamara o mariu pēri mariu. Ia e whainka pe ngā kawhaiak. Mai a le wai a whaile inquest pole alawa. Ia la oku umare uri isa kiu ke whaila ko evidence. Ia o whaiak ko kere kiu ke rea so rea. A le e o aku kiu ke. Ua iei le me o kupu. Ua mo o mea o le option mo o le whalema. Ia nā whoi la ua mau e whalema i ma fua anga isi ngā kiu ke. A konga i mau e whoi isi ko whamkaranga. Tai toi tuli no atu le fasili mea. I uta le whakui pui a ia, e ingo tau leo o tangata whainga aluenga e whatino le fisoswani mua e ono mawai le tala sao. Mai le tai au le ana mawai ia le tamai tai tau fia a o le kakatua i o i whale ono. E ai, o maumanga, koe kiki a so o uma le first aid a leo ka. Mo le applying o le CPR me wapena. Sa apalai lai tai au leo. Ia, kei loa e mawhainga kari aku pe a koe se siri persu suenga. Ai, e lewa pe musu e kausu suenga. Au le kemi gei o le whakakuru a sosu suenga. E kaunga ku persu suenga se iai. E lise o le ua kau waka se kala mai au le e winga i le meu kupu. A kou ke ua o kudas walele. E au mawhai o ngā mau maison kalanga lau suesue. Pe ngā apalai e le kiu ke le sa kiu ke kau malana. Si kulang whapea. Leo fio ngā mele o te whiri no ia. O ngai na ua maua tala i le mani o si. Al whan talanga le na awa tu me leo fista. E maua atu sia i le potu. O mani. A le la wai sa mua mai ni tatu whiwa i. Al wha mao ni na ave e pere o. Le na whatoa wha mao ni e o mani. Pio le ala na rusi. Pena o mai o i tanu malala o na e maua so na o. Ai na whatoa mani i. O le mea na mani o. Ai a mai i whare oro, e wha mao i ai le maki. Ia. Ia, e o le sifisanga ku le tali no tau ku lea. Ia, e peo na tāua le whina komsina. O whamtalanga i tuna mai o le whapuipu. Ia, o whamtalanga i le whina whamaunia. Ia, e paule tūlanga i whamaunia i maliu temi nei. O nisi atu le tunu o le whamauianga i whoma. Ia, whamtalanga o mbao men tūlai whapuipu. Ia, e le i whaia whamaunia temi nei o na le puipu i e le i whaatinoa le o na inquest.
ia o to fa mau ni ia ia le fam talanga ia a o le fa mau ni nga ia mali ia to fa mau ni me fa le o te mina ia ke fo ma pe yo tulang masani su nga le yo ia na la to fa mau ni me ia i fa le o ia o mali ia sia na o to yo mas ia ke fo ma ia a fam talanga ia tu na tu le ia tu a me se o le fam talanga mo mai fa pipu fam talanga ia i fa mau ni ia mai musu fo ia tu na tu le ia ina i te na ia fo ia tu langa ole men tu lai mai ai i lo no tono ole fam sinonga o bali wa fa wa Lau kau kaman boleh nak tapi sini ada yang film yang tak dia ai tak tahu dia ada luar mana. Ni fa nau ia pasal lau tu mau pe tu fa na ni pinja dia dia lo tu sai. Betul betul lo tu sai dia yang siap date. But tang ini mai komenya tang mau pinja ada. Oleh pasti mau pe tang dia lo ia fa nau ia kena siap cari ini oleh si dah tu siya tengah jauh naik kaman. Ko ini si cuma cicil lepas tu yang nama mai yang nak jual mai sebab ibu bapa ya susah. Dah siap teks mai kamu boleh lah kalau oleh wa mana ia lau fasi ai kina mali oleh na si ito siaki dei ya tulang oleh fa dom ia nama tu dia statu fido ina tenyo lumina al fa ngai na page na ite mi fa ngai na so ni mo sa ilinga ila to to sai ya amawal yang tu le inuma kan si to confirm tu tulang atau singa film me kai tu saya on tadi toiga istan Kau film apa dulu? Dan kau tak yang lain lain ada. Mesti si mai pakai. Kau tak jaya ada. Ini sahaja tu lesnya dia mai pakai. ya mo si ele ele o tanga samo mai ele mo ta ya ta to tu no fo tini ni o na wo fa mo na ini si tanga tanga itu na Amerika na la no mo tu ni fa si ao tanga samo ini saya nak tahu ini kan mai nak tahu ya tu ini semua tu oh sorry mai nak tahu ya tu semua tu nama ini bos pak ini tahu ini ai ai si fa mo tu wa tu ele la tu ma ai ai la tu sa ai fo mo ma tu ma ta ni ko Au ke ma si ko mo ni au ke ro ma. E tu la na le wa le mai tu mo ta ba. Ye ko i si ko ti pa se ana tu ye na tu ye a firma ko fa. E tu la na le tu ye se tu la no si la ye ta na le so so ni wa ale tu wa tu ai se tu pe. O ye tu la na le fe ta wi ko fa ti no i na tu. Fa mo le na so. Lei mor silofia e uma fa popo ku e lau sabe. Oro ia le mental health you ka mo ki ave ia. Ana fo ko extend la ko facility e faina la ko holding ai ia ka ia. A fa pela que o violent que ele pe o ala maki ele so fu ma le ola ka ka lau ke. En faia ga wala uma ya ma ko mo ko ka bese mai ma ave ba. Fa pe fo i le fa longo mo da ku i fa fa la uma ya o le fo wa longo fo i le fa so a ko i ki ki kai inga ya wa ngi ya fa inga se si lau ke e pe ko ya fa inga fo i o lo a fi le ma fo fa al ke la usi kai mi ya e li poki mai le fa ma i o ma fo fa e le o fa ma o ngi fa ngola ko fa la a e fo i si e mo mi ma ko so nya ba ku ka inga i ko fa wa la ko ku i pe o mo mia o si fa ko po tu sa nganga de tu e komsina o ta sana tu ala no tanga na ila tu ye sa ko la iki a o va ye tu la ma bu de fa ku vinga o no ma fu anga le nei o tu pele ave ye ma malo na tu o le tata e le fa fu yon ta fia pe fa pe o le fi fini la tu ye anga i mai no se le ni le tu ye ile anga lo fa pe ta ma li dia ta to no ta lo tu ta na awun fa yam na tu bana o ye fa le mai mi o le ma to te na lo pe on sa no kom sin ai wa encourage la to fa wa fa ta nga va le ma va le fa po
ona o tulaga lea o le alofagia i tupe ma se leni tuiga tatalo le atu aua le faia aua le vei le tupe aua o lenā laave ma mea e fa'aauaua i pea e tusa lelei ale le mea sa faigaluega i fo'i le United Nations e lē fa'aiona kavensiga ia le fai o mea ona o le mafua'aga lenā e 5 vale nei ai lo sulu vai as fo no tupe le ai ai ma la fa'aloalo La oficina no moro vai o tole o oficina e le topinga oficina o ia o nei tai o le to si le mer tanga tai o matonu le la La oficina mo mo le mo le la o kausi. O la sita ke mai ta kausi. Ta pe ma si ne. ia o lo ia le tu ngai na o fanga solo te mine ia no si le fia po o paso solo manuia ia le ta i fau fu le sta va ia la swinga te ma la ko la ko to e finga luenga ta si ra so va yas a le ta penanga mo ta i fau fo io le o underway te mine pipeline ia a lo o ta pena fu kom sina mo la na si le ia mo le pare le ati lo le leita o sino o oficina tu la te fauna le oficina tu te fauna fia e fa pe o overdose de si tanto per no ale o le vale sa foi de sai de ninho ho se pai por la se to no sa de ninho le por la men ma por no overdose ia o laua sa foi su enga le sa the responsible officer i vai ngon mai le ua mangi ngor whakamala. Ai o ke mingi ua whai ua e se manvaenga lea. O ngore. E ei mea sa kau ngonga whaia. Sa le kau oi o ngā o le mai le kūranga le ngō oi. Ngā winga e. Sa ero ngā negligence of duty. Whaki ngonga ia kiu ke e whawhkai resa. Mō so sangi koe. Whai koe whaongan me le reu malos. e le se intention fa so tu Le ai. Le whakamala whai ngonga ngā ringa. Le isa, oia. Then le finga o finga luenga i le ana vele self management mo mele talo a le mele constable stelle le to exercise o feo o e ka ko po kala me o mai le o le street dogs se mo ko va ver porque le mai ya ngai porque porque le ale mai le voy a ta lo ta vamos ma fi e ko tanto sa ma le mo ta ta Le bolsil fio le ai whakingo na lo leo le vaenga nga. O lo whaiala ko mai le ie, ko soro kaulanga ma vaenga ie. Ia ma ave whauka e whaalalo pio ka masari ai. Ia e kalo fui la ku, o ke leo mai le nga, io mai le ale ku ka kia i le level. O le po isi vaenga o le kaulanga. Ai au whaafonga mai fo ia. E si li ele waku sa o le mele le mako ofisa pea. Ngai lo le mai ka kia ai kai muli hu mai si vaenga le le i fale o ia. Ia ke lo le wa. Ai pena mau mai se tala mai mai tai ko mai le ko le asa kautua mau I le ngasi ngasi o sia sila fia ai leo leo tangata ia ita whae te tenga o sia Malesi fesili mama ro fesili ale tasi pamuna e na yaini a ingo sia ai po ni mo po na sia tu ia se taimi ale ale taimi la tamai na sia ia tangata po tau ai na po ni mo po I ia le tamai ta I o mali Aftai. Ia o ke lo ke sau I o ke acti se meo whae ungo November na mkanga o December. Whio lo ai ingo sia lang whangau. Ngā sia I le kausanga ma singa mo vai. E le misi fo I vai aso, pe ka ilo vai aso ma sia sili vai ngā le US Embassy. La ia wha mau ngā la fo I lo le la fo I whanongo mai. E ia le visit al US Embassy o ngō Sikseng Amerika.
Sa e fo ia ainga close relatives kau ainga sa wapu ma whelua i ka. Ia o se kulanga li poki le ki sa ua i fo mai sa whapikoa nga sa ui aso whamasiwo. Iri i o maina se li poki o se mea whape e kaunga kilo ko aile mako por whapui pui. O le kulanga le lewa i ai ia sia. Ia mo si le fia fo. O le whapui pui. O longa ngumela kasi ai on kiu ke whai. Ia saunga le mur whapui pui me le sola mai whafoses. O le kiu ke whapui pui. O le whanga ingo ka aka i lano papa ingo kula fonga. Ama mai ave whalma. E mo kua i kele wha mau maunga la fo isi le fia le lo ia sa kula i masia. Nga ave isi e whalma. Nga ave le mento i request uma. E le ai ma se request e le whakingoa. Ia. O ka ngaka o male uka ele ngau sia e o vai le. Koe ki a lua se furuka mai kai uka. E lei foi asesi uka e whapiko a asesi a ia inga e se mansaunga le mulonga whaia. E voi ke whafonga mai o koe ale vai ngole. US Embassy uka la ko team ia. Na foi la ke mul mawinga kulanga nga yesia. Ia skali le mali whaloalo. O mai se fasea no fionga tu sai o le ta o se whapea o se tamatiti na fasi su ele o leo ta. A o lo ta mai leo lo masami ai leo le fa o ni mai. Ia mo si fia nga o mai. Ia la fo ua whakingo ile susu e nga. Ale vai nga whapikoro la ko susu e ia. Fasea e fasanga i leo. Ia kongo skaimi ia. Konga maua leo longa kaunga uma. Au le alava al fasea e sau e olo ia ia process e kaunga ui ai. Mai le ifu sia nga me ufi se mka upo e o mai. Ia au ke loa ia veri vaenga fa umarika ko whakakangoa. Whai e au masui o le kanga luenga le whionga le mingiska. Ko le whionga li pārimia sui mingiska am kanga luenga le pūlenga. Ia man kanga luenga ako e mole koile whawhakaikele le malu ma le pai o le akungu. Whawhakaikele le kalo. Whawhakaifoi alini whai pule. O hukai kasi le lango ngā luenga leo leo. Ia me se foi le kakalo lau whai ngā luenga. I le whakingo ingo le wala ulia i le aso ma le aso. O le whaukuanga ka ko ngā lue whakasi. I le ngā kai whalau whasai. Ia so kula whaunga i sila fia e le akungu. Ia malu pui e seo ka kua kungu. I le kulanga kala le kau ia o le whaukuanga hui ngā. Inga ia si sila le leia ngā i kai whakingo se whaiva. Ia ngi koe kula i mai le mea leo ua kula i mai pionga i le mka upu pionga whola. Ia maunga kele fo ia wholaunga ngi kausanga. Ia me se fo ia kiuke mwhenga i mo kousunga le media. Ia maunga fo ko wala winga whawhkai. Maunga ngi yaso. Lava.